Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: жашоонда бай болсун, дозоктун бай өрөөнүнө түссүн ким коомду күлдүрөм деп сөздүн маанисине бербей, сөздүн маанисине көңүл бурбай, былжырап сүйлөй берген. Элди күлдүрүү үчүн калппы, жалганбы? Тилекке каршы бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, мен пайгамбар чыккан ыйык минбардан кайрылам. Тамаша кээде шылдыңдоо. Динди, Куранды, сүннөттү, же диндин символ аламаты белгиси болгон мисвак болсун, мастыга мас тартуу болсун, же бир мусулмандын сакалы болсун, динге тиешелүү бир аламат белгилерди шылдыңдоо, бул имандан ажырата турган куфур болот. Ким бул нерселерди шылдыңдаса, келемесин кайра келтирип, иманын жаңылаш керек. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, эгер Кур'ан-ы Керимде Аллах табарак ва таала Яхья пайгамбарга кайрылды: "Я Яхья, хузул китаба би кува." Эй Яхья, Аллахнын дини болгон, Аллахнын амрин, Аллахнын китебин бекем кармагын, бекем болгон деген буйрук. Biz Abu Hanifa mazhabıdayız. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhin canıdan bire ötüp baratsa, al balanın adı Yahya eken. İkinci bir adam Kur'an'daki ayatı koşup şıldığında, "Ya Yahya huzul kitabe." Ey Yahya, bu kitapta al deydi. Kur'an'daki ayatka tiyeşekli bunu şıldığında batır. Abu Hanifa rahmetullahi aleyh şıldığındağına karab dur, "Ya hâzâ ceddid imanak fakat kefart." Ey bedbak deydi. İmanыңды жаңыла, kafir bolup kaldın deydi. Kur'an'daki ayatı şıldığına koştun, tamaşaga koştun, imanыңды жаңылagın deydi. Başka tamaşаңды aytkın. Ölüm kelbesinden burada Allah Teala'ga tövbe kılıp kim bolbogun? Dinge, dindin belgileri bolgon. İslamdaki nerselerdi tamaşaga koşbogun. Etiyat bol. Urmatlı musulman bir tuğan. Alar jönünde bul meni sözüm emas. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tavba suresinde 66-65. ayattan mınday deydi: "Wala in sa'altahum." Eğer sorasan emnege şıldыңdadың деп. Emnege tamaşa kıldың? La yaqulun. Allah aytışat: "İnnema kunna nahudu ve nal'ab." Biz bilmegen söz köp süylödük. Ve nal'ab, oynap ele aytkanbız. Tamaşa kıldık deydi. Kul, ey Muhammed aytkın alarga. Kul abillahi, Allah'a ve ayatihi, Allah'ın ayatlarına, ve rasulihi, Allah'ın elçisi de kuntum testehzi'un, anışıldın da öyle. Allah'ın ayatların, paygambarların, alardı sizler şıldыңдай bilingер, maskara kıla bilingер. La ta'taziru, bugün üzürüңерді aytpagıla, keçirim surabagıla. Qad kafartum ba'da imanukum, imanыңар бар кезден кейін kafir болдыңар deydi. Tavba suresi. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Tavba eşigi батыш менен чыгышча, асман менен жердин аралыгынча ачык ал эшик. Ал эшикке эч кимди тоса албайсың. Tavba eşigine баары Аллах Таала товбаны кабыл кылат. Бүгүн денеңде жаның бар экен. Бул сөздү уккандан кийин истигфар айтып, астагфируллах, тупту илаллах, Аллахым сага товба кылдым. La ilahe illallah Muhammed Rasul, iman keltirip, imanı жаңылып, Allah Teala tövbe kılış gerek.